Awusiafo makwaba number 24/7 eso. Meka 24/7 no wajim to say konkonsa efie. Ene aye Ibrahim Mahama. Ye kan Ibrahim Mahama wudura say oye hwan. Oye businessman e woye man Ghana muha. President John Dramani Mahama ni nua kotoa ene Ibrahim Mahama no. Nyame aya ade, nyame akana koma ama woye Ghana adoye. Anse na beka adoye awaye no. Yenhwe Ibrahim Mahama adoye bebre ha waye ama nkrofo. Nano yehu eye atorenchen bi a eye to ababa wo bi ewo Adventist Senior High School ewo Bantama abofra bi ekofa a woso papa 2 mazi gan okoto ya ekọ ebo ababa wa no ani Ibrahim Mahama ebem eye abawa na doye ma ne me no kasai abawa no atoye eye nansen ya eye atorenchen bi esesi omo a no mkope asra adwumako no kwan a yekotietie omo so no maame ba ko anasa abawa ba ko ka ho no nansi ehun se no condition Ibrahim Mahama som se ono ankasa ofa ho kanina enye no nko adoye bebre kofi adoma case ikura no meti se Ibrahim Mahama eboa no ema bebi akoso wa no nti obi a on de ye ka obi a oya adoye wo oman Ghana oka wo pa oka wo eneso nyame ye Ghana dom ama osaye Ghana adoye kese a adoye we de meka se ebi nsida obi bisa se e adoye be ya nansi ne nya ntie se Ibrahim Mahama akoto private jet foforo kura sa new private jet no na abra wo ba no so wo hwe videos ni bia Kotoka International Airport maame panyiripa a woda ano no omu na ko hia no How do you feel about your old plane right now? My old plane, right there. My old plane is an air ambulance now. Nice one. Emergency air ambulance. Nice one. For every Ghanaian. Okay. Not for me alone, for every Ghanaian. Thank you. Emana kwaba ebo musem edema no emo no so eje omo so da omate se omo so etimi ababe hia no enu mom na o kasa no ode ne nsem to nsentwerefo ni no se ni private jet dada na owo no se de ode mo man Ghana o donate de mo man Ghana se Ghana fanye dai o se Ghana for se ye fanye ambulance air ambulance wa donate de cha man kura a wanyi 10% kura ewum a o se wie no e free of charge free ode mo man no ode maye botaya etechire ni se o se e bia na akwanhia bi asi anasa atoronchen bi asi ba bia eye se car ekọ wontem na mum car no entimi nkontem no yenim se eye sa airplane de ba bia etimi kontentem entina e private jet no into ode man se nkwanhia bi si anasa obi mpo obi ntiapo na ehu hia se yede no tu kwan efiri oman nim ekọ man foforo so eye emergency ambulance no enu nti ena ode sa ade no ama oman Ghana say oman Ghana aye asoye omo hwe apomden nsem omo nye no mo fa moa ema apomden nsem entimi enkoso ewo oman mu yeso yeti say anis panyin pa wo ya de sei na ka obia ye say omo asikafo wo oman mu no sa donation sei no ka obia ye bi e de bo oman na ka megide se oman ni mpuntuo ebetimi akoso yewe kofi adoma de ekora ba yi se ba sa amre na ade we sie na ka ye wo private jet a eye for hospital and not for ambulance ya kamenyi ni se ka ebedru ba bi a adru no saa na baba wa de esiye onso ede ntu kwan free eye Adventist ni no ye de ntu kwan free oman mu ena copy oman foforo so ansana onso etim koye nani no ede ama no ka samre mu na na ka ewo ambulance private jet bi a nka ye adwuma se ya kamenyi ni se nka omo nsam no ka betwentwen so ti ye stress ka fo a omo so wo man Ghana mu businessman fo omo so wo man Ghana mu a omo so betima isa adoye ni bi ede aboa ama oman kanko aye adwuma ama oman pomdene no aye adwuma ntentem no ka yesrom se omo hwede ye papa Ibrahim Mahama aye na ko bia so mfa ne ho nyim na omo so mtimi nye bi na omo fa moa ema oman no entumpon sana esi etie na oye sei no na mesre apomdene so ye ne se ode ma ye se eye free yesre mo ade kropotin ana se botai potin ode ma ye no ye hwe so ne mfa ni se adwuma botai potin no ye hwe ne mfa ni se adwuma ye nka se minister ko ba bi a eye sa minister no private jet ye nka se mampanyin ko ba bi a eye mampanyin private jet da bi wo se ye emergency ambulance private jet ise din no emergency ambulance private jet enye travel and tour private jet enye se mampanyin ko ha ye se na ode ko enye se minister bi ko ha ye se na ode ko enye se health minister ko ha ye se na ode ko da bi botai potin ode ma ye ne sre
apomdua so ye no mo hwefa ne investa botaye no anya adwuma na ye sremo se charges bi emergency bi ba ye de de tie say ye free na ye sim say abo bi de agya kwa ye nya no kwa anya de a befuwa ebia san hye no one mo adi no sumase a ono bi ofa no ho ka eba so bi yale na ye emergency ye srenya fo na ka do say this e wona okọ fele ye private jet no tank no ye sremo eno di eba ma ne say ade na de ma ye no kra no botaye bi ani akira na say hu hia because nipa no ono wo sika nka obedru sa abre no nti ye sremo say ntutu papa anasa na mo papa ode mamo a ade mutime hariaye na abo man no ya pom den titiru ama yesi utimi nya ahode no ye sremo say monhwe na monfa ni sa adwuma no na monfa meye ankona private say me tu kwan me ko hanti no ye de ama ye ntimi na me hwan da bi anya no tuno de ma emergency ambulance private jet se nipa ba kofo etimi ayesei nyame aka na koma ama otimi ayesei ya ka no so no je na yeso ye de abo man no yenim se wo Ghana mantim die na wo so beye ama dabi uni ho a ye de abo odin se asumasi ya de we e ma man Ghana ya manyo sem na ye koye no akoye se ye ya ma de bia no ye dwene ye ho ye nwin oman no ho se jai part A part B hu sem no bi ba na o hyebo se obeye we wo so ba ye de na wo so beye de aboa e ma man kan kode aba se part bi ka se o ya ade we ya o wi a ska o de ye no ska ne drop so chance ade na kasa yenim se MPP abanbai obeye one district one constituent one ambulance o deliver ye but emu se ye say ska do say ne kom ndc so aba ye hwe do no so beye na ndc ba no so beye ha ska do say ne bekom sika na de bu akonta no eye sa na te anase bi fa baabi tiare tre na ye nka mom businessman dudu a ho mo Ghana mun kam okay ene so obi so ayewe ya magana ene me so asumasi me so obenti me yewe de abo man no so man kanko minim so obi ka se Ghana krasa wo ye ayenyi waye na se mpanifo na omoda no so wokoye sa ade ni mpokura na enso omani ewo mu sa enhwe nipa emfa nya ade hwe akomam sa wo che obi ade a enhwe obi nti so hwe obi a onye enti yenya amanyosem no na se na Ibrahim Mahama aye no obi so nhwe so emfa nye bi fa mo man Ghana ni so man Ghana de sesika de ode maye de a ohwen penfon kra betena so nemo wan ka se ye bibi hospital bi na wasie ne se bi ma ye bi ma donate nema bebre de ama man Ghana e bi hospital asomatisi hospital e bi akwan asomatisi maye e bi a company we Ghana me to hye wom me so mo fa nkrofo dudu sei na e man no chichire enkoso ye hwe na anu ebono side o papa bia nkoso ahini bia wo a watimi sika kroni na all the communities no e wo CCTV camera baby abefa bia waye new police station police anye sebio obi sika wo mo eyo no anka sika e na ode ye saaden ama community no enti menu mienu de ne yeso ye e de aboa ye community ene ye man Ghana se nipa ba kofo atima yewe a adenti na yeso ye ntimi nye bi ye betima ye emie nhwe obi boni bia waye anase emie nhwe obi asem bia waka di atia onu obusu enti e na mbe so be ye saade so obi ya na sasa wo so betima ye bia wo so ye na dachi bi no uni ho a ya bodin dia kan asem nchirima abodin dia kan asem nchirima beti ho asem nchirima besua ho asem nimse de Ibrahim Mahama yi dabi anase dachi bi no nchirima ebekwa kosua no ho asem se do be ye de bo my Ghana de oyeye no enye sese bi omampanyin sika wo mo omampanyin takunim ye de nim se firo no ankasa ebotom na aba ti mo mayeso yenye bi na yemfa mmoa na dachi bi no ye ni ho a ya boedin de aka asem na yenyai amanyosem part A part B part C part 1 ahwan dabi na wo ya ye bebo odin de aka asem dachi bi hi 24/7 so konkonsa efie subscribe like share comment ma afoforo wona wonya bi nhwe no so wonya bi nhwe na de bia ye nsempa no eba oso watimi enya bi midin ani breto nana safo edu kantanka